Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Mu gitondo cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2024 ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama mwaramukanye amahoro. Mwaramutse neza mushakamba natwe turaho. Yego natwe ni amahoro. Usibye nyine amakuru y'umuriro hakurya hariya ibinyoma bikomeje kuba byinshi ariko ukuri ko kuri tereka ukabinyomoza. Umuriro ni inkekwe pe. Ngo baraye bawota saa 9 minova. Birakomeye mushakamba. Birakomeye nta video wabonye zo kuri antenne? Narazibonye. Hariya koko barahageze. Kuhagera byo nibyo. Barahageze ariko M23 yari yabareka. Nta n'amazi bankwereye. Ariko ibagarukanye nyuma. Ibyo yabakoze. Ngo kuva kuri antenne kugera saa 9 ni imirambo. Yarabakubise barahashirira babandi babonye bifotoje bose ashobora kuba havuye mbarwa. Ushobora gusanga nta no warokotse. Noneho icyakurikiyeho yabakubise bariruka baragenda bageza ahitwa ku Kimashini. Kimashini ni hakurya ya Mugunga, ni hafi ya Mugunga. Yego. Uba warenze mu bambiro ugaruka Goma. Yego. Noneho bateramo bombe, batera za bombe koko. Kirere kirashya. Bwana Sentama, hari ikintu kimwe bagomba kumenya, basigaye bafite tekinike ngo yo gutera ari benshi ari uruvunganzoka. Yego. Ariko bakirengagiza ko M23 nayo ifite uburyo bwo kurasa aho isasu rimwe rishobora kwicira abantu 10 icyarimwe cyangwa ifite utubombe tubashwanyaguza. Uko niko bimeze. Rero ikibaho iyo bakiza M23 isubira inyuma kuko abari benshi cyane itahita ihangana nabo. Igasubira inyuma bibwira ngo ni uguhunga kandi iri kwiyesitara neza. Niba hari wari ufite amasasa ngahe muri magazini akayongera, niba hari wari ufite ishene ituzuye akafata yuzuye. Yego. Kugira aze kubarasa nta guhumeka. Niba hari wari wiyegereje udustream 2 yegereza udustream 10. Icyo nicyo kibaho rero, bamara kugeramo ubundi bagakubitwa. Ahubwo ikintu nibaza iyi tekinike ko bayikubitishijwe igihe kinini cyane ko uruko kugeramo bagira ngo binjire muri nuza yabo, navuga ngo babashushanyije kuko babinjiye gutyo ariko impande babafashe babazengurutse babashyize hagati. Iyi systeme yabamariye bwiza, systeme yabamariye zahehe na he, kuki n'uyu munsi bakiyishoramo? Ushakamba byarabayobeye nibaramenya ibyo ari byo. Byarabayobeye pe. Ko niko bakubiswe Sake, Bweramana nuko bahondaguwe gutyo, za Kamatare, Kamatembe hehe hose. Ngo imirambo iruzuye cyane. Wenda mbere yuko twinjira ku makuru, yego, ari bujyemo ari burangwe nanone n'imirambo y'abapfuye batandukanye. Yego. Reka tubwire abantu ko Mutamba rwose Minisitiri Mutamba wa Kongo yiyemeje ikintu cyitwa kwica gusa cyane. Nyuma yuko yisha abakuru n'102 yateganya no kwica abandi 70, ngo none arashaka ngo n'abanyereza umutungo wa leta n'abarya ruswa bose bicwe. Yego. Nkibaza uzasigara muri Kongo. Ahubwo se arahera kuri indi. Ubwo arahera kuri sebuja. Njye mbona Mutamba azikoraho. Kari akabyeri anywa akazamukoraho. Amanyinya. Ubundi ugakura mu icupa kakagukura mu bagabo. Mutamba ashobora kuba nka wa mugabo tujya dusoma mu bitabo by'imigani. Uwo bita Kamegeri.
wateguye urutare bavuze bati abantu tujye tubashyira ku rutare turucanire noneho tubikireho tubicazeho bashye rwose barangire mutana ko urutare bararucanira barangije aba ari we barushyiraho. yego mutamba rero uri kwica abanyekongo gutya aho kubajyana mu butabera ngo bahanwe bazisubireho. yego ushobora kuzisanga nawe bimubereye ubutabera cyangwa iri sasu rimubereye nk'urutare na kamegeri. yego ushobora gusanga biriya avuga yego bishobora kumufata cyangwa bigafata shebuja. birumvikana ntabwo biboroheye. byiza cyane twinjire mu makuru. yego ingingo rero tugiye kuganiraho ziragera muri 3. hari abasirikare b'u Burundi bagwiriye mu mirwano i Masisi, umubare wamenyekanye. uyu mubare rero ukaba utuma imiryango yabo yatangiye kwigaragambya hariya mu Burundi. yego turaza kureba uwo mubare. ni umubare munini mushakamba kuvugira aha ngaha tuze kuvuga twinjira mu kiganiro. yego noneho ibi turaza kubireba kandi mu gihe abate b'Amasisi bo hariya kuri zone yego bakomeje kwishimira M23 n'ejo bakoze inama mushaka. naraye mbonye iriya video ndumirwa. wabonye abantu baruvunga nzoka ko wagira ngo baje gufata ibiryo. baruvunga nzoka pe. nibo baza ari benshi baje ari benshi. indi ngingo rero turaza kuganira ku byo Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ibyo yavuze ku cyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'i Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. yego kuri biriya batangaje bavuga ko M23 ikwiriye kugura zone. ikindi tuzaganiraho ni intambara ya Sake na Minova. hahiye biteye ubwoba. reka tudatinze twerekeze i Masisi. tujye i Masisi. Masisi b'abarundi none imiryango hariya mu Burundi irasaba perezida gukura ingabo z'u Burundi muri Kongo. iyi mibare ingana kamba ko nabonye ni imibare iteye ubwoba. intambara hariya yabaye iminsi ari iminsi ingahe 3 gutyo 4 urebye ubariyemo n'imirwano yo gutera bwa mbere ni 4. ariko nabonye bajya kuzura batayo haburaho nk'abantu 10. ngaho tubwire imibare ingana ite? ubusanzwe batayo y'u Burundi numva bigizwe n'abasirikare 600. yego ariko abasirikare bapfuye bamaze gupfira hariya ni abasirikare 590. 590 ni umubare munini mushaka. ni umubare munini ku basirikare. gutakaza abasirikare bangana gutyo nk'uko nari ntangiye mbivuga ngo bangana na batayo. gutakaza batayo mu gisirikare ubuhombye bikomeye. byonyine ubaze training uba warabashyizeho, imbunda bari bafite, imyambaro n'ibindi. icya mbere ni igihombo cy'amafaranga, icya kabiri gikomeye cyane ni igihombo cy'abantu by'umwihariko bagomba kurwanirira igihugu, bakaba bapfuye ngo barwanira kugiye kubona amabuye ya Rubaya kugaruza ibirombe bya Rubaya. rero hano inkuru iragira iti colère et douleur au Burundi. akababaro, agahinda n'umubabaro n'umujinya mu Burundi. yego les familles de 590 militaires tombés à Masisi appellent le président Ndayishimiye à retirer les troupes de la République démocratique du Congo. agahinda n'umujinya mu Burundi
imiryango y'abasirikare 590 baguye mu mirwano y'Imasisi irahamagarira perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi kuvana byihuse ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Elle réclame la fin des pertes humaines inutiles. Imiryango ikaba ivuga ko gukomeza gutakaza abantu by'agaherere byahagarara. Ngibyo ni uko nguko yego. Abasirikare rero umushakamba urumva si bake, kubona imiryango yabo iba yababuze nayo ntabwo ibimerewe neza. Nibyo biteza ubupfubyi, biteza agahinda ku babyeyi bohereje abasore babo mu gisirikare, biteza ibyago bikomeye cyane, biteza ubupfakazi, biteza byinshi. Ariko icyo ugomba kumenya Bwana Sentama, ngira ngo raporo nk'izi zigenda zisohoka ariko zikaza zihuza n'aya makuru dutangaza buri munsi. Twayavuga bamwe bakavuga ibyabo, abandi ibyabo, ibinyoma Kinshasa ikabikwiza ikanyuza muri bya bitangazamakuru yishyura byitwa ngo ni ibitangazamakuru mpuzamahanga, byishyura amafaranga bikavuga ku ibinyoma. Nahoze mbona ari n'abatubwira ngo tubavuguruza cyangwa tubeshyuza ibinyoma byabo mu Kinyarwanda, ngo kandi batacyumva. Ngira ngo twebwe abo tubwira ni abahe? Nabo Barundi n'abandi ngo nze kubasubiza ko mburesha n'igifaransa. Ni abavuga ngo dukwiye gushyira mu Gifaransa n'Icyongereza, ariko uraza kuzibaha neza. Ariko buriya abantu benshi tubwira cyane ni abavuga Ikinyarwanda. Icyongereza n'utari cyane Ndayishimiye tuzatunanira mushaka cya Cyongereza cyane Neva n'abaminisitiri be. Buriya icya mbere ni uguhumuriza umubyeyi ufite umwana uri ku rugamba kandi avuga Ikinyarwanda. Hari umubyeyi wohereje umwana ku rugamba ngo abohore iwabo. Iyo tuvuze Ikinyarwanda Abarundi baratwumva. Ikinyarwanda n'Ikirundi biva indimwe cyane. Hari umubyeyi uri kwibaza ute se ko bari kuvuga ngo Ngungu yafashwe se koko nibyo? Kuko azi ko umwana we ari ku rugamba ariko nahumure Ngungu, yewe nta n'igitonyanga cy'isasu cyayiguyemo. Yego. Nahumure umubyeyi, usibye umubyeyi n'abandi batandukanye, abasengera M23 n'abandi. Naho wavuga mu Gifaransa, wavuga mu Cyongereza, wajya mu Kilatini n'Icyesipanyoro n'Icyarabu, mu nkuru turi buze gukurikiza iyi ngiyi, bari buze kureba ukuntu abitwa ngo barabireberera uyu munsi ari bo bari gutuka cyangwa bari kwamagana uwibohoye, bagakwiye kumushyigikira. Bishatse kuvuga ngo amakuru y'ukuri baba yazi, ahubwo nuko ukuri atari inyungu yabo. Yego. Ariko icyo tuvuga tutagiye ngo tujye mu bindi cyane, nuko Abarundi bari gushira. Ubwo abo ni abashiriye higiye mwirantambara yo gufata Masisi zone, abashize ejo bundi muri za Kamatare na hehe, aha muri Ngungu, biteye ubwoba. Kandi sabo gusa abapfiriye sake nijoro bateye ubwoba cyane. Kandi nyine barwanira iki n'ikimenyimenyi. Ejo wabonye uw'abaturage batwaye kuri moto uriya yararokotse. Hari abandi bagiye bavugira ibunagana bavuga bati twarafashwe turi imbohe. Ahubwo Abarundi babita Red Tabara. Ahubwo kurokoka k'umurundi babimenye, n'abasirikare bajya ku rugamba baba batwumva, na bene wabo batwumva. Kurokoka kwabo ni ukugerayo bakiripotinga. Nibyo bizima. Kuko ngira ngo barabibonye ababiripotinze kuko nabo bari. Yego. Ubu bameze neza. Naho abarwanye abenshi ntibariho. Yego, nubwo Neva azabihakana, ariko igihe Neva azavaho bazasubira iwabo. Byonyine mushaka byumvire muri uru rugamba Rusisi.
urugamba nyarwo rwatangiye ari cyumweru yego rusoza ryari rwashoje kuwa gatatu Masisi ifashwe kuwa gatatu cyangwa kuwa ngaho kuba hariya honyine abasirikare 509 noneho uribaze Ngungu hirya ya Ngungu yego uyu munsi ni wa gatandatu noneho wibaze hoze bite byarabananiye gutirimuka no kurenga aho bari wibaze ho bimeze bite ikiriho nuko kuriya bigiriye inama ngo yo gutera ari benshi yego ejo bundi uribuka Gisekedi ajya hari yajyanye ibifurumba by'amadolari biriya nibyo biri kubarimbura yajyanye za sakoshi bita diplomate biriya nibyo birimo kurimbura rero abana b'u Burundi neva ngo yaraharuye biramunanira uharura urabizi ye kubara yaraharuye biramunanira aharura igikapu kimwe gusa aharira umugore we ngira ngo twakomeza yego tujye ku ngingo turebe ibyo Minisitiri Nduhungirehe yavuze watugezaho iyo nkuru Nduhungirehe ari kuba dufasha Nduhungirehe arababwira kuko bose yaba Amerika yaba n'Uburayi bitwazaga ngo CCRF ngo byose byasinyiwe i Rwanda bitwaza ngo ngira ngo ufite kopi y'Icyongereza uyishyira hafi abandi bitwaza ngo ibiganiro bya Rwanda biri gupfa ariko kuba basubijwe n'umuntu wabaga mu biganiro bya Rwanda nicyo dukoreye cyane ariko mushakamba ngira ngo Nduhungirehe biriya bavugaga tutakora yabidukoreye cyane yabidukoreye reka twumve icyo yavuze ibintu yavuze yabishyize mu ngingo zigera muri 4 yego reka twumve icyo yavuze yavuze ati in this beginning of the year I have read several competing statements by countries and international organizations that rushed to condemn the recent takeover of Masisi territory by the M23. Muri iyi ntangiro y'umwaka nasomye imvugo zitandukanye yego nasomye imvugo disikuru zitandukanye zaba zo mu karere cyangwa se mpuzamahanga zihutiraga gucira urubanza M23 kuba yarahe icyicaro cya teritwari ya Masisi agakomeza ati most of those statements accuse once again Rwanda supporting the M3 with a biased and simplic language mentioning the violation of the sovereignty of and territorial integrity of the DRC. Ati nyinshi muri ziriya mvugo tegaga u Rwanda kuba rushyigikira M23 ariko bakabivuga mu mvugo zoroheje kandi zibogamye zigaragaza ko ubusugire ndetse n'ubusugire bwa Kongo bwavogerewe yego ariko babivuga mu mvugo zibogamye uvuga ko bibogamye ahangaha ngo birumvikana mushakamba wabogamye ntabwo aba agifite ukuri yego ni ukuvuga rero bariya babivugaga bavuga ibyo bavugaga nta kuri kurimo reka dukomeze yego however it is disappointing that none of those statements
record the following facts. Birababaje kuri ubu, birababaje kubona muri izo mvugo zose nta n'umwe wibutsaga ibikuri. Reka turebe ibyo ngibyo bakomozaho, bariya bose bavugaga ntabwo bigeze babikomoza. Ni ibintu bigera muri bine. Icya mbere, many parts of Masisi territory are or were in the hands of the FDLR genociders, which is a foreign force that is occupying a Congolese territory. Ati ibice byinshi bya teritwari ya Masisi byari mu maboko ya FDLR. Yego. FDLR y'abajenosideri, FDLR umutwe utari w'abakongomani, FDLR umutwe waturutse mu mahanga uri muri Kongo uhungabanya umutekano muri Kongo. Yego. Iyi ngingo ya mbere igakomeza, and at no time have those countries condemned the permanent violation of the integrity of Congolese lands belonging to Congolese communities, including the Congolese Tutsi. It is as if a Rwandan genocidal force is more legitimate on DRC soil than a Congolese community that the former tries to exterminate. Ati urumva ahangaha havuze ikintu gikomeye. Ati muri abo ngabo bavuze basakuje bagate, nta n'umwe wigeze yamagana FDLR kandi ibyo bice niyo ifite. Kandi FDLR ntabwo ari abakongomani. Yego. Ni abajenosideri bahunze u Rwanda. Agakomeza agira ati ibyo bice bagiyemo bafashe bigaruriye, babyirukanyemo abakongomani b'abatutsi. Yego. Babahindura impunzi. Nta na rimwe ayo mahanga yigeze avuga. Noneho ibyo bikagaragaza ko wenda mu maso yabo bo bafata FDLR nk'abakongomani kurusha abo birukanye kuri ubwo butaka. Yego. Kandi bahoze bashaka kurangizaho. Aho harumvikanye kandi neza. Yego. Aha rero haza hasobanura akantu twigeze kuvuga mbere ko imvugo zabo zari zibogana. Icya kabiri, the issue of the European mercenaries who were deployed in eastern DRC to support in a blatant violation of the international law a military coalition that includes the FARDC, the FDLR genociders, the CMC Nyatura, the Wazalendo criminal militia, and the Burundian forces is yet to be addressed. Even the European Union and its member states where those mercenaries come from continue to remain silent and inactive on the criminal activities of those mercenaries. Ati ku kibazo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ati nta na rimwe bavuga kuri bariya bameriseneri abacanshuro bari muri Kongo barimo bafatanya na FARDC, bafatanya na FDLR, bafatanya na CMC Nyatura, bafatanya n'ingabo z'u Burundi. Kandi uburyo barimo hariya ni uburyo bunyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo bihugu nta na kimwe kigeze gikomoza kuri iki kibazo cy'abacanshuro. Kandi noneho wanareba ugasanga abacanshuro, abo bacanshuro b'uruhu rwera baturuka muri bimwe muri ibyo bihugu birimo bivuga ariya magambo. N'ayo mategeko nibo bayatoye. Ahangaha yabadoze mushaka. Nongeyeho ko ayo mategeko
bica ari nabo bayashyizeho. ni amategeko mpuzamahanga babigizemo uruhare kugira ngo ajyeho. bari abacanshuro baturuka mu bihugu byabo, yego, ariko ntacyo bavuga ku bihugu byabo, bakamagana umwenegihugu hariya warenganye. ahubwo bariya dukwiye kubashinja uruhare muri iriya ntambara, kuko bari kuza n'abana babo. uruhare barufitemo mushakamba. reka tujye ku ngingo ya 3. yego, aragira ati the EU statement as well as the statement by other countries also fail to address the underlying causes of the current conflict, which is the marginalization of the Congolese Tutsi, victims of hate speech, discrimination and persecution. Ati imvugo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yego, cyo kimwe n'imvugo y'ibindi bihugu, yananiwe gukemura ibibazo muzi, yananiwe gukemura ibibazo muzi by'ikibazo kiri hariya muri Kongo. ari byo ibibazo muzi avuga hariya, nibyo uguteshwa agaciro kw'abatutsi b'abakongomani, kuba bibasirwa n'imvugo z'urwango zivangura n'izibatoteza. arakomeza ati yet Congolese communities of Rwandan heritage exist for more than a century in DRC because of colonial borders artificially drawn by current EU member states, the same that never miss an opportunity to accuse a movement defending these communities. Ati nyamara abakongomani bafite heritage, abafite umurage wa kinyarwanda, bafite umuco wa kinyarwanda, abo bari abavuga ikinyarwanda. yego, ati bamaze igihe kirenga imyaka 100 muri Kongo. bamaze igihe kirenga imyaka 100, ariko kugira ngo igihe kirenga imyaka 100 kure cyane mushakamba, nawe yavuze kirenga, ngira ngo yayibaza ahereye igihe bagabaniye Afurika, ariko banagabana Afurika b'abakongomani bari bahari. yego, noneho aravuga ati aba bamaze igihe kirenga imyaka 100 bari ku butaka bwa Kongo, ati kandi byatewe n'amakosa yabaye ubwo ibyo bihugu by'ubumwe bw'Uburaya byagabanaga Afurika, bikagabana buhumyi, kuko imipaka aravuga ko yaciwe, igacibwa hatitawe kuri icyo kibazo cy'amasano y'abantu. n'imipaka yari isanzweho. ati none barimo bararega abantu bahagurutse kurwanira uburenganzira bw'abo bantu, kandi aribo bateje icyo kibazo, bananiwe no kugikemura. icya kane rero, yego, aragira ati none of these statements by countries and international organizations mention the need for direct political talks between the government of DRC and the M23, which should address the root causes of this crisis with a view to finding a lasting solution to the conflict. ati nta n'imwe mu mvugo za biriya bihugu cyangwa se imiryango mpuzamahanga, nta n'umwe wigeze agaragaza akamaro k'ibiganiro bya politiki hagati ya leta ya Kongo na M23, kandi ari wo muti wagakemuye biriya bibazo biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo haboneke
igisubizo gitanga amahoro arambye. Nta n'umwe uvuga ku biganiro, barasakuza ariko nta n'umwe uvuga ku biganiro. Minisita rero Nduhungirehe akagana ku musozo ati indeed ni ukuri the conflict in Eastern DRC cannot be resolved through quick fixes, nice pictures and handshake. The infantilization of the DRC leaders of through the usual accusations and blame game by the international community. Ni ukuri ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo cyakemurwa binyuze mu tuntu mu bisubizo, gukora utuntu twihuse cyangwa kwifotoza agenda bibona nka hakunda abantu bajya mu nama bagakora inama yabyo babize kuri iki kibazo barangiza bakifotoza na za nduru z'abanyekongo ngo hemejwe ibi, cyangwa se gupepera kwa kuno bamanitse amaboko basezera cyangwa basuhuza, cyangwa se kwigira abajeri kw'ubutegetsi bwa Kongo. Ako kantu rwose kwigira nk'abana bakigira abajeri babinyuza mu birego bya hato na hato n'umukino wo kuregana wo gushyiraho inzitwazo w'imiryango mpuzamahanga. Bikomeza ati only a serious approach. Ati uburyo buri seriye nyine serious, nubwo ari ururimi rw'amahanga ngira ngo abantu bamaze kujya babyumva seriye cyangwa serious. Yego, ni uburyo buhamye uburyo buhamye nibwo bwakemura kiriya kibazo. Bagaha agaciro itotezwa ririho hariya, batariha agaciro bakarisuzuma, itotezwa rikorerwa abatutsi ndetse n'umutekano muke ukorerwa u Rwanda. kugira ngo ahangaha birumvikana Mushakamba buriya bushotoranyi, umutekano muke ukorerwa u Rwanda harimo buriya bushotoranyi. Umusirikare aza akajya kuri bariyeri akarasa, yego, arasa mu bitwaje intwaro bo mu ngabo za Kongo, ugasanga bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda, binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo budasobanutse. Noneho we ntabwo ari ibyo yavuze gusa, yavuze n'ibindi bikomeye, ashyira mu dukubo aravuga ati as demonstrated by President Tshisekedi's bellicose rhetoric. Ati nk'uko byagaragaye mu mvugo nshotoranyi. Aha imvugo nshotoranyi ya Tshisekedi twavuga bimwe byo gutera u Rwanda, ni nkamwe avuga ngo twagera i Kigali twicaye i Goma. Yego, bamurekeye Goma ngo barebe ko azagera i Kigali koko, cyangwa ukajya kumva ngo tokokota Rwanda kugira mu Rwanda, ngo ni nacyo igiye gutuma ahindura itegeko nshinga. Ati mu ntore gusa, nimumara kuntora nzicaza imitwe yombi, inteko imitwe yombi, ubundi nsaba uburenganzira Mwendere Sikaramushe. Ijambo rya Mwendere Sikaramushe ngira ngo izi moka zose siko ziryana. Noneho agakomeza ati could significantly contribute to the restoration of peace in Eastern DRC and in the Great Lakes region. Ahangaha aravuga ko gusuzuma kiriya kibazo hakoreshejwe uburyo bwiza kandi buri serious, gusuzuma kiriya kibazo bakagisuzumira mu mizi kigakemurwa hanyuze biciye mu biganiro. Nta kinini byo byakemura ikibazo neza, byagira uruhare mu gukemura kiriya kibazo neza, noneho
bigatanga n'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngayo amagambo ya Minisitiri Olivier Nduhungirehe Mushakamba. Yego. Byiza cyane, ngira ngo birisobanuye. Yego. Ariko nyine birahura n'ibyo twavuze tuti ko buri gihe iyo bamenesheje FDL aribwo basakuza. Mushakamba kugira ngo bino bihugu bibamo usubire inyuma urebe. Steve Wembi harya uramuzi? Wembi ndamubona. Akantu asohoye gasohoye nonaha asohotse 3:39. Ati iki? Anyomoza abandi bavuga ko ngo yigaruriwe na FARDC. Arabinyomoje cyane. Mushakamba unyemerere aha twari tugeze wenda ducemo tunyuzemo aka kajambo ka Steve Wembi. Yego. Aravuga ati toutes mes excuses. Arasaba imbabazi ubanza hari yari yavuze ko Ngungu yafashwe na Yego. Ubanza hari yabivuze. Aha yisubiyeho rero. Ngungu n'a pas été reprise par l'armée. Ngungu ntabwo yigeze ifatwa n'ingabo. Ma source n'a pas été fiable. Isoko y'amakuru yampaye amakuru ntabwo yizewe. Ako ni umugabo. Uyu Wembi umuntu uvuga gutya rwose aba ari umugabo. Ni umunyamakuru ukomeye i Kinshasa. None aravuga ati l'agglomération est toujours sous contrôle des forces du M23 jusqu'à ce mercredi matin. Kugeza ubu ngubu none kuwa gatatu mu gitondo Ngungu iracyumva ko ya M23. Bivuzwe n'umuntu uri Kinshasa. Kabisa. Twarabivuze bisabye imbabazi ko ashobora kuba yarabeshe cyane. Yabeshwe nawe n'uwamuhaye amakuru. Urumva yabeshwe na ya propagande. Yego. Ariko nk'umunyamakuru w'umwuga agaragaje ukuri kuzuye. Reka twikomereze hariya twari turi. Yego. Gusa bamenye ko Steve Wembi ni umunyamakuru ukorera Kinshasa ukomeye cyane mu gihugu cya Kongo. Ari mu banyamakuru bakomeye. Yigeze afungwa kenshi azira ko yatangaje ukuri kw'intambara. Yego. Reka twikomereze hariya ku ijambo rya Minisitiri Nduhungirehe. Ako kari agaciyemo ntabwo kagitambuka. Yego. Nayo nikabona ntakaguhaye. Agahaye abakunzi bacu. Yego. Kugira ngo babimenye kuko hari abari bazi ko Ngungu yisubijwe na leta. Mushakamba Minisitiri Nduhungirehe hari yavuze ukuri, ni ukuri pe kubaka Kongo, aho Kongo yakabaye mwishyura nk'umukonsirita. Ubundi bwana Sentama. Yego. Amahirwe ari muri aka karere. Yego. Nuko u Rwanda ruyobowe n'abayobozi bazi amateka. Yego. Bazi byose kandi bashyize imbere ukuri, banahagaze ku kuri kwabo. Yego. Badatinya igitsure cy'amahanga, badatinya amafuti no kwikarakatsa kw'abajura kw'ibisambo byigize imiryango mpuzamahanga, byigize ibihugu bikomeye. Bo icyo bashaka ari uko ibi kibazo gikemurwa mu mizi, ntihagire umuturage n'umwe urengana. Kuko niba abantu bashobora kwishimira ko bagaburira mu gakombe, bagaburira umuntu wari ufite iwabo ibiryo bidashyitse by'amafuti byitwa ibisabirizanyo, bagaburira umuntu akamara imyaka 30, umukecuru, umusaza wari ufite ibikuyu by'inka, wari ufite imisozi n'imisozi y'iwabo, abandi barayigabije, barayihaye abajenosideri, birirwa bayicukuramo amabuye y'agaciro, birirwa bayibyaza umusaruro, ariko undi we n'abana be n'umuryango we bakarya ubusa. Bajya kubahemba bakabaremba ubusa gusa. Mushakamba akarara mu nzu. Wibuke ko hari n'abo bajyanye amakara bafunzwe. Yego. Bakakwambura imitungo bakakujyana amakara. Hari n'abavuye
umubyeyi akarara mu ihema ngo ni mu nkambi, akarara mu nzu idashyitse we n'abana, akarara mu cyumba kimwe n'abana, bidakwiye, ntacyo yari abuze, ariko bakishimira kumubeshaho muri ubwo buzima, bakishimira kubeshaho umunyamabi, umuntu ufite umuvumo wishe abantu. Noneho abana cyangwa uwo muntu ubabajwe n'ubwo buzima yakirwanaho bakamurwanya. Ntabwo byumvikana. Amahirwe ahari ni uko hari u Rwanda, ni uko hari ubuyobozi bwiza buyoboye u Rwanda, bukoresha ukuri kandi bwanze gutsimbuka, bwanze kuva ku kuri kwabwo, bukomeje kuguma ku kuri kwabwo. Ayo mahanga avuga bakahita babasubiza bakababwira ati ibi byose byabaye mureba, nimwe mwabigizemo uruhare, n'uyu munsi nimwe muri gukongeza iyi ntambara. Aba bacanshuro ni abanyu, baje kutwicira abantu, baje kwica abantu hariya. Ni amahirwe akomeye dufite, kandi aya mahirwe dufite azatsinda kandi agarura amahoro mu karere. Nge niko mbibona Bwana Sentama. Niko bimeze Mushakamba. Reka twimanukire tujye Isake na Minova. Yego, Isake na Minova n'ubundi twahahereye tuhavuga, twahatangiriye, ariko ikintu abantu bagomba kumenyaho ni uko nyuma y'uko bidoze ngo bageze aha n'aha, bakagaragaza udufoto twahatoya bafashe, ndetse nunabona ari amafoto n'amavideo bafashe birinda kugaragaza inyuma yaho. Ni nka kwa kundi umuntu yifata selfie y'isura, ugasanga ari kugaragaza isura, ntashaka kugaragaza amaguru, cyangwa ari kugaragaza igice kimwe, ntashaka kugaragaza ikindi, kubera yuko aho bari wabona ko bafataga ari amafoto basa n'abihishe cyangwa bikinze inyuma y'ibiti cyangwa ibiki. Bari bihishe Mushakamba kuko ntabwo bari bizeye aho bari bari. Yego, ubundi uko bimeze hariya barahageze, bagiye ari benshi cyane. yego, ari benshi, intare zirasarambye zirabanza zirabitaza kugira ngo bahinjire, noneho zihabakubitire neza. yego, bahamaze umwanya muto, ariko mfite inkuru yabo batabaza. ngira ngo wenda ntitwanabitindaho byo gutabaza ntabwo kwabo. njya kuyisoma iyo nkuru, Yego, ariko byari 4:20 z'ijoro z'amanywa. z'ijoro. Yego, ubwo n'ejo barimo bavuza induru biruka abarokotse. ikindi dushaka kugira abantu bumve, ejo ku manywa inkuru yavuzwe ko hari bombe yaguye muri Sake. Yego, ese niba bari bageze iyo hirya, iyo bombe yaguye aho ngaho mu venture ifite amabombe arenga imisozi? ni ikibazo. Icyo ni ikintu bagomba kumenya. Kereka niba ari bo ubwabo bahitereye bombe bakirasa, ariko niba atari bo ubwabo babikoze, ni uko bari bashwiragijwe bamaze gusubizwa inyuma. Aho bateye ni ukuvuga babonaga hari uwo barwana. Yego, ikindi barahageze nta minota bahamaze, babasubije inyuma, babakurikiza ibibirukansa, bibageza Sake. Uko niko byagenze. Ikindi abantu bagomba kumenya ni kimwe, Kongo izarwana intambara yo kubeshya mu buryo butandukanye bwo gusakuza mu rwego rwo kurwana intambara yo kuri social media, ariko yo ku butaka siko imeze, kuko ntibafata ngungu ngo bereke kugaragara. Ndetse n'ikinyoma ntabwo kimara kabiri, intebe y'ikinyoma ntimara kabiri, nawe yicaraho kabiri. Burakeye amasaha 28 ataranashira, umunyamakuru ukomeye Kinshasa wembi ati mumbabarire, ejo narababeshye, isoko y'amakuru yampaye amakuru ntiyari yizewe, ngungu iracyari mu maboko ya M23. Mushakamba umugarutseho, utuma nanjye mugarukaho. hari umukunzi wacu arambwira ati ahemukiye abamuyayiste. Hoya baraje bamurebe nabi, abantu bamuyaya baraje bamurebe nabi, bavuga ko ari umunyamakuru. Ndamubwiye nti nareba nabi baramufunga nanone. Baraje bavuga ngo ni umunyamakuru wa M23, ni umunyamakuru w'u Rwanda. Ibyo biraza kuvugwa, ariko iyo arimo avuga inkuru zibashimishije ntibavuga gutyo. Baramushakira isano n'u Rwanda cyane rwose.
ariko nyine babimenye. Njike Kayiko nawe ejo yarabitangaje avuga ngo bigaruriye amarokarita ariko yirinda kugira aho avuga. bamubajije hariya abura n'imwe avuga. nawe yanze kuyavuga, yaravuze puruzere karite gusa, rokarite ntabwo yigeze avuga ngo ngungu cyangwa hehe. yavuze za rokarite ariko ntiyabona n'imwe. Yego. reka tugane ku musozo Mushakamba. Yego, tugane ku musozo. dushimire abari badukurikiye muri iki gitondo, tubibutse ko tuganiriye ku mubare w'abasirikare b'abarundi baguye mu mirwano y'Imasisi. yafatwaga ubwo ni uguhera hari Gatare ukamanuka ukagera Masisi. Yego. ndetse no mu nkengero za Masisi. tubona ko abaturage b'u Burundi imiryango y'aba basirikare 590 yatangiye kuzamura amajwi isaba perezida kuvana ingabo z'u Burundi vuba na bwangu muri Kongo. ikindi ni uko Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yakurugutuye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Amerika. bababajwe n'uko M23 yafashe icyicaro cya teritwari ya Masisi. Sake na Minova haraye haka ko haraye imirwano. FARDC ikaba yakubiswe ku buryo bukomeye iranerekanwa. ikindi tugaragaje ko umunyamakuru ukomeye Kinshasa yari yemeje ko FARDC zigaruriye umujyi wa Ngungu, ariko asabye imbabazi ati mumbabarire isoko y'amakuru yari yambeshye, Ngungu iracyari mu maboko ya M23. naho ngaho dusoreje amakuru yacu. umunsi mwiza ku bantu bacu mwese abadukurikiye, inshuti zacu. ntimwibagirwe rero abatarakanda subscribe mukande like, mukande kuri share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. munatwandikire mubinyujije muri comments, mudushyikirize ibitekerezo byanyu kuko birushaho kutwubaka. umunsi mwiza. yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama. bari badukurikiye namwe mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibahe umugisha.